تماشاوان هجا ایرو یازده تیرمه روژک دیروکی واتدار و گرین بو ده دیروکا تکوشینا رزگاریا کردستانه ده کو ایرو کومک گریلا کو جسی گریلایان پیک دهات چکن خوال پیشبری چاپمنیا دنیای و شانده این کوچوبون سلیمانی روخاندن شوتاندن هلبت دوی دره ده کوما گریلا آکو ناوی خو کریه آشتی و جواکا دموکراتیک داخیانیک دا رایا گشتی و گوت او به ایراده که آزاد چکن خواه دروخینن بگوتنه که دن بخو بخشی و به دلداری و گاوه داویجن وکی برسب جبان گاربر عبدالله اوجلان ریا اف گاوه هان نه بنکفتنه و نجی رادسکرنه لگور که هنده کس شیروت کن لیبله گاوه که ویرک و خو بخش جهلا گریلا و هات آویتن لسر ناوی گروبا آشتی جواکا دموکراتیک یا جبوکو لزه بده پیواجوه گوهرتن و گوهرتنین دموکراتیک هاتی آوا کرن هر کسی کل ور آماده و شاهی دا چلکیام دیروکی دموکراتیک دکن بر ریزداری سلاف دکن ام وک شروان آزادیه جنومر ین کو دیروکان جدا دا تبلی پککی بویی لهمبر پولیتیکاین inkar imha çekrakiri şer meşandi li cihên cuda tekoşin meşandi ji bo bersiv bidin banga rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan 19 Haziranê 2020 îro hatine vir. Hatina meya vir heman demê da li ser esasê banga aşitî civaka demokratik ya rêber Abdullah Öcalan dîroka 27 Sibatê 2025 beryarên Kongra PKK danzdemin ya dîroka 5 heftê Golanê daye. Ji bo serkeftina pratik ya pêvajûyê aştiya civaka demokratik weke nîşaneyekê niyeta baş û biryardarî ji bo ku tekoşîna azadî, demokrasî, sosyalîzma ji vir şonda bi rêbaza siyaseta demokratik hukukê bimeşînin ser esasê derxistina qanûnên entegrasyona demokratik em di huzura we da bi îradaya xwe ya azad çekên xwe imha dikin. Hevî dikin ku ev gava ku em diavêjin di serî da jin û ciwan ji bo hemû gelê me gelê Tirkiye rojlata navîn tevayê mirovaviyê pîroz be. Bi xwe ra aşitî û azadî bîne. Em ji dil û can tevlî gotina rêber Abdullah Öcalan ya ku ez ne biçekî bi hêza siyaseta aşitî civaka bawer dikem ku davetê pêkanîna rêgezê dikim dibînim şênazî rûmetekî mezin ya pêkanîna vê rêgezê dîrokî jan dikim. Em baş dizanin ku